Kranja so prišli tudi člani društva Sveti Sava, ki so nastopili s plesi iz okolice Gniljan, koreografinje Desanke Đorđević. Glasba pa je bila delo Zdravka Ranisavljevića. Za plese iz območja Kosova so značilni počasni in zadržani gibi, v katerih se izkazujejo ljubezen, ponos, lepota, pa tudi moč in vzdržljivost. Ženski ples je poln nežnosti, eleganc in rahlih gibov, v moških plesih pa prevladujejo gibi moči in ponosa. Evo, ja sam sad treći put na ovom festivalu i svake godine grupe postaju sve bolje i bolje. Naravno, deo tih grupa je stalan, jedan deo se menja i novi učesnici se pojavljaju. I ono što primećujem je da uz taj kontinuirani rad i uz trud koreografa, uz trud njihovih trenera, uz trud ljudi koji ih organizuju u okviru društava, znači kvalitet postaje sve bolji i bolji. To je dobro. Dobro je za te mlade ljude da imaju svoju neku preokupaciju, da imaju svoj neki interes i da vreme provode družeći se i pretpostavljeno na mnogo korisniji način nego da su negde na ulici ili da rade neke druge stvari koje nisu korisne. Ovako pronalaze neku svoju zabavu, to je jedna vrsta sporta. Naravno, to je vrsta identiteta iznad svega i to je nešto čemu se gaji deo kulture srpskog naroda ovde u Sloveniji. Pa, ovo je jedan od načina koji slovenačka, odnosno jedan oblik saradnje koji je uspostavljen sa slovenačkom vlašću, jedan oblik aktivnosti koje slovenačka vlast, odnosno Ministarstvo kulture, pomaže i materijalno i naravno i svojim prisustvom. Ovde su danas bili prisutni predstavnici ministarstava. Naravno, moglo bi to da bude više, bolje i tako dalje. Ja znam da su vremena teška, su budžetska sredstva uvek ograničena, ali dobro je da među tim srpskim društvima postoje određena vrsta kompeticije i borbe za tu količinu sredstava koja, kažem, uvek ograničena. Mi se nadamo da će sada se usvajanjem ove rezolucije u parlamentu pre neki dan, koja u stvari se odnosi na stav slovenačke države prema novim narodnim skupnostima. Tokom vremena i uz dijalog osnivanje tog jednog saveta pri vladi Republike Slovenije, koji će biti sastavljen od predstavnika svih narodnih zajednica koje ovde žive, odnosno ovih bivših konstitutivnih naroda iz ranije Jugoslavije. Taj dijalog biti sve bolji i bolji i da će svoja, tako da kažem, ustavna prava preko ostvarivanja određenih, odnosno poboljšanja određenih zakonskih odredbi dobiti na tom kolektivizmu, jer znamo da slovenački ustav priznaje samo individualno pravo, upotrebu jezika i pisma i mislim da se kroz određene zakonske projekte u budućnosti može obezbediti ta kolektivna prava i da ove narodne zajednice budu zadovoljnije nego što je to sada slučaj. Jaz sem izredno navdušen, že drugič sem tukaj, lansko leto prvič in je že od lanskega leta se še dvignila kvaliteta, tako da Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg tega, da sofinancira tovrstne prireditve, poleg slovenskih društev financiramo tudi društva, ki živijo v Sloveniji, tuje društva. In sem vesel, da je toliko strokovnega dela bilo vloženega v strokovno delo. Že v lanskem letu je v Brčkem, mislim, da so nastopile kar 3 ali 4 skupine iz Slovenije, to je bilo največ na tem evropskem tekmovanju srbskih skupin. Prepričan sem, da bo tudi letos velika udeležba za srečanje, ki bo v Beogradu. To je popestritev tudi kulture v Sloveniji. Slovenija je na stičišču različnih evropskih narodov, kar 12% prebivalstva v Sloveniji je iz drugih držav in vesel sem, da sprejemamo kulture in podpiramo. Sam, kolikor smo videli po aplauzih, je to vsako leto smo boljši in to leto je bilo ena res vrhunska predstava z 10 srpskimi društvi.
Ja, za festival porabimo kar ene par mesecev. Organizatorji, mi, stroški takega festivala z 10 društvi, vsemi temi okrog 7-8 tisoč evrov. Naslednji korak je, danes je bilo tekmovalni sistem, od teh 10 bo 5 šlo v Beograd na Evropsko smotro srpskega folklora, ki je v junija 2011. Imeli smo pa tudi strokovni žiri, ki je ocenjeval in bo čez kakšno uro bo tudi povedal, katera so ta 5 društev, ki bojo nastopala na Evropski smotri. Mladi folkloristi so bili na koncu zelo zadovoljni s svojimi nastopi, čeprav še ni bilo znano, kdo bo potoval junija v Beograd na največji evropski festival srpske folklore. Jaz mislim, da je bilo odlično. Žirija je pa tista, ki bo povedala na koncu, a je bilo res odlično. Mi smo zelo zadovoljni. Naša skupina trenutno šteje okrog 100 aktivnih članov, ki so razdeljeni v 4 skupine. Imamo cipiripije, mi jim tako rečemo, to so najmanjši, stari od 5 do 10 let. Potem imamo veterane, te nad 30 let, pa 2 skupini, kjer so po starosti člani med sabo pomešani, se pa razlikujejo glede na to, koliko časa nekdo v društvu, torej kdo bolj obvlada osnove. Mi smo se nocoj predstavili z igrami iz okolice Gnjila in z Kosova. Vadimo, se pravi, vaje imamo 3-krat tedensko. Delali smo, pripravljali smo se za nastop kar dolgo časa, moram reči, ker vse mora biti popolno, in pesem, in igra, in noša sama, izgled na sceni, vse. Treniramo v Kranju, trenutno na osnovni šoli, vendar smo pa dobili še svoje prostore, ki jih zdaj urejamo in zdaj bomo vadili tam. Se pravi, treniramo 3-krat tedensko, pri nas je vsak dobrodošel, vsakega sprejmemo odprtih rok, želimo si mladih ljudi, ki bi se radi naučili plesati, peti, se zabavati z nami, potovati, družiti in tako naprej. Naša folklorna skupina je danes predstavila program igre iz Ozrena in Trebave. Tu so igre, ki so naši prav starši še igrali, ne vem, 100 let nazaj, 150 let. Pač smo malo tradicijo prizorili, kako se začne, ko se predstavljajo stari starši, ko čakajo moške, ženske, da pridejo na to večerjo in potem se začnejo kao te žurke in tu. Ja, vadili smo tam okoli pol leta. Pomagal nam je koreograf, ki smo ga, kako bi podnebno vzeli nase kao iz Bosne in Hercegovine, iz Modriča. Nam je dosti pomagal in upam, da bo ratalo za naprej. Imamo tu starejše člane, ti starejši člani sestavijo predvsem dramsko sekcijo, mi mlajši pa bolj folklora, to je igre. Vsi smo prijatelji, tudi izven društva se družimo, sošolci smo tudi nekateri nismo, nekateri so že končali, delajo in tako vse dosti. Nastop je bil, v bistvu koreografija je bila igre iz Binačke Morave, Đurđe Zanupasani. To je polno ime. Ja, konkurenca je bila kar velika, mislim, da zdaj rezultati bojo svoje pokazali. Tako da jaz mislim, da je bilo ene parih, je bilo res zelo dobrih društev. Današnji nastop smo se pripravljali približno, recimo temu 2-3 meseca. To je igro, drugače igramo že, predstavljamo dalj časa, nekateri so že aktivni dalj časa. Igrali smo pa igro Glamuč, imenuje se Glamuč. Mislim, da so bili kar zadovoljni, kar smo prikazali v kratkem času, ko smo trenirali. Treniramo na Jesenicah, v Radovljici smo pa prijavljeni uradno in tam imamo svoje prostore pa tako naprej. Pride se pa do nas tako, da smo na internetni strani dosegljivi. Ne vem, lahko ob sredah pa ob nedeljah, ko imamo probe, od 4 do 6, lahko pridejo na Jesenice v dvorano Turist in bodo videli sami in se prepričali, kaj sploh delamo in kaj igramo. Pravico do nastopa v Beogradu so si izborile skupine Kulturno-umetniškega društva Mladost iz Ljubljane in Brdo iz Kranja, ki sta zbrali 90 od 100 možnih točk. Člani skupin Sveti Sava iz Kranja in Vidovdan iz Ljubljane sta dobili 89 točk. Vlak za Beograd pa je ujela kot 5. skupina Maribor iz Maribora,
ki je dobila 87 točk.